Iver 100 vever golf, som var kommet vid flåfære, og håpen av øren vever luksusbilen var kommet til Islands vid Norrøn. Iver 200 bilar til sammans. Talan største bilpresentasjon som nekran veri i Island. Luksusbilene vever 14 var nøyste til at henta tøyenda folk av flåva til under Keflavik og køyra til hotellet i Mybuinen i Reykjavik, og til at køyra til og fra framsyningarbyggningen som Volkswagen høtte lete byggt utanfor Reykjavik. Til hesa presentasjonene var omlai 1500 motorjournalister kommet til Reykjavikar, omfram starfolk fra Volkswagen. Tilsammans 2000 folk. Inne i framsyningarbyggningen var tøyenda vunder og en framsyning av golfen omfram plass til motorjournalister at arbeide.